Tugas makan ayam kalasan renung, digobak jalani megening pengamen, megending megitaran ngoper laguna elen. Anak makan onyangan demen, kepisani megending ken megitaran, awayan megai di restoran, dikeneh dot ngurin demakan peluh nak len, lungan ngendingan lagu didian. Dia ngendingan lagu kus-kus bujangan, isin kenah ni suwireh tonden nganten, mumpung didian to anu sing ken-ken, isu penganten ngai jelagu didian. Dia ngendingan lagu kus-kus bujangan, isin kenah suwireh tonden nganten, mumpung didian untuk ken-ken, isu penganten ngai jelagu didian. Isu penganten ngai lagu didian.